नावेली सिकेटी वाठारात मोठ्या प्रमाणात उदका स्त्रोतांचे लुकसाण जाल्ल्याची बाब मुखार आयल्या। संबंधित व्यक्तीन मातयेचो भराव घालून सैमीक उदकाची वाट आडयल्या असो आरोप थळाव्यांनी केला। या प्रकारा खातीर वाठारांत भिरांतीचे वातावरण पातळ्ळां। अशा प्रकारा खातीर पर्यावरणाची हानी जातली देखून संबंधित व्यक्तीचेर खर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। Gram Sabha member. Basically, I just got a call day yesterday in the night. They expected me to come at 12 in the night, but unfortunately, I could not come since the trucks were coming here at 12 in the night and 1 midnight. So this morning, I again received call from 4 neighbors wherein they asked me to come. So I was a bit hesitant to come, but I still came and I called out all the neighbors here. And then when I came here, I got to know that this landfilling has been going on for almost 4 months. And people were not willing to come out since they all are, quite afraid of her, as she's an influential person and involved with a lot of, politics. So right now also I called her up at least 9 to 10 times. She didn't receive the call. Even her relatives here are calling her out, but she doesn't seem to be attending any calls. And she's not been ready to come and give a statement of why she has been doing this for months. What actually my colleague Inas munte gelo Inas mak phone mallo ki ma chiki to feeling chalta mun ton na to sam mak medical la lagun gelo mak iba padle so actually poba gel delar last year am gelo पण Inas born nasillo त्यांना आहे इनिशिएटिव्ह घेतली क्लीन करता तो ते साइडीतला फुल अक्को का फ्लो ते येते घ्या पांडा तुमच्यातली दिस इज सारखी वॉटर बॉडीज आणि एज पर लॉ वॉटर बॉडीज कोणी फिलअप करपाक जायना ताका लागून हांव आतां येयला कित्याक लास्ट इयर हांवें क्लीन केल्ली आनी हांवें इनिशिएटिव्ह घेतिल्ली सो हांव बी आतां मागता आतां हे सगळे गांवचे लोक येयला सो हांव तेंचे बरोबर आसा की हे कितें जाता ते सगळें बंद जावपाक जाय आनी दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बायड म्हणटा ते आमगेले कित्याक हिने आख्खे ग्राउंडाचे सिंकेटींग ग्राउंड सिंकेटींग दॅट सायड ऑल द वॉटर कम्स अँड गोज इन दीस रिवर आख्खेंच व्हडली 1.5 मीटर पांड ती ही कोणाच्यान पुरोवपाक जायना ही आमगेली आनी जरी तर ही पांड पुरयल जायत आनी हे इलिगल चलता ही पांड पुरयल जायत सगळें आमगे सिंकेटींग उदक थिंग हाडून वतली ताका लागून आमी हिंगा ओपोज करूं येयले हें आमगे पुरोवपाक जायना आनी दीस इज इलिगल आनी हें बऱ्यान बंद केल्यार बरें जालें नाजाल्यार आमी पुलीस बी हाडून सगळ्यांक कोंतान आमी सगळीं सिंकेटकारां एकठांय हें बंद